Mamografija je rentgensko snimanje dojke, radiološka dijagnostička metoda prikaza tkiva dojke zasnovana na niskodoznom X zračenju, zlatni standard u dijagnostici karcinoma dojke. U prostoriji u kojoj se obavlja snimanje nalazite se sami sa tehničarkom koja postavlja dojku između detektora i kompresivne papučice aparata. Papučica to jest jedna vrsta plastične ploče, pažljivo se pomera i vrši pritisak na dojku u trajanju od svega nekoliko sekundi. Cilj pritiska je dobijanje kvalitetnog snimka, a ujedno i smanjenje doze primljenog zračenja. Nekada taj pritisak može izazvati određeni stepen nelagodnosti. U našoj ustanovi imamo najsavremeniji mamograf koji posjeduje funkciju optimalne kompresije, koju određuje sam aparat i koji omogućuje da čitav pregled bude daleko prijatniji i podnošljiviji. Pregled se uvek radi na obe dojke i u dve ravni snimanja. Čitava procedura od pripreme preko pozicioniranja do samog snimanja traje 10 do 15 minuta, dok ekspozicija X zracima i pritisak na dojku, kao što sam već spomenuo, traje svega nekoliko sekundi po projekciji. Nakon toga, lekar pristupa analizi i opisivanju dobijenih snimaka, s tim što treba imati na umu da je opisivanje tomosinteze ipak nešto duže nego opisivanje standardne digitalne 2D mamografije. Kada dolazi na pregled, izuzetno je važno da donesete, ukoliko imate, snimke prethodno rađenih mamografija, kao i izveštaje ranije rađenih pregleda dojki i eventualno procedura koje su obavljane. Kako bi umanjili neprijatnost tokom kompresije kod žena koje nisu u menopauzi, savjetuje se izvođenje pregleda u delu menstrualnog ciklusa kada su dojke najmanje bolne. A ukoliko dojite, ako ste trudni ili ukoliko imate implante, potrebno je pre pregleda o tome obavestiti lekara.